پارتیا یەکێتییا دموکراتیک پەیەدێژ بۆ نیقاشکردنا ساڵڤەگەرا کۆمپلۆیا 15 سباتێ فۆرما سەیەمین لە باژارێ قامشلۆ ساز کرد. فۆرم bi duruşma felsefeya rêberab û berxwedana gelan aştî û aramiya herêmê Misûger dike hata li darxistin. Di formê de endamên peyedê nûnerên saziyên rêveberiya Xweser û civaka sivîl beşdar bûn. Her di formê de armancên komploya navnetewey û pergala tejrîda grankiriya li Îmraliyê hatin nirxandin. Form bi encamnameyekê ku tê de teqezî li ser pêkanîna azadiya fîzîkî ya rêberab û çareseriya doza Kurdî hate kirin bidawî bû. لسر خاک آزادی جن بيتيري خام خوازن بال بكشن لسر فكر وفلسفه يا ريبر اكو لسر راستيا ريبر اكو لسر راستيا فكري وي هروها ام چاوات قريبن ملي براتيكي ده بي فكري بيك بينن هروها ام چاوات قريبن تكوشينا خبران بري كومبلويا هاتي كرن ام خرد بكنج بر بيد ايرود في فورميده شخوا بال هات كشتاندن ام چندرو كي 25 من سال بقرا يعني في كومبلو بيشوازيت كن هروها هينا جي از بيجم كومبلو بردوامه بشوازن خني جدا جدا اف كومبلو هين بردوامه از بجم پیر جی امزانن برخدانی و تکوشینک مزن ایرو سرانسری دنیای تکرن جبر وی هدف ما جوی فرمه گو ایرو دچند خاله یگو مدیار کرن یک جیم بجن سیستم امرالی آگو یا از بجم در وی پیوانن حقوقینت در وی پیوانن اخلاقین در وی زاگونن یگو ایرو سرانسری دنیای تن کارانی هر وها معامله یا گوری بر آپوتی د تکرن در وی معامله هر کسی یگونها گرتی الحر دفری جبر وی مخاص امبال بکشین لسر سیستم امرالی هر وها جواب بحقوقي در حقي ريبر ابو دا جوجو نكاري بن مالباتا خو ببينه نتكاري ببارسيري خو ببينه نتكاري بمساجي خو بغينه قالي خو بال هات شاندل لسر في خالي وكي ديجي بير اف 25 صال يعني از بيجم نيف قرن جو سروكاتي بران بري فا از بيجم في تجريد حميجي برخدانيك ديروكيتي حضاري شهيده خوينا خدان